Halo semuanya, welcome to my channel Onti Awi dan juga Om Iki. Hari ini kita akan main bareng lagi bersama ondel-ondel dengan bermain Squid Game. Ayo teman-teman, maju teman-teman. Set up. Bahaya sekali. Teman-teman, maju lagi. 1, 2, Ondel-ondelnya bahaya nih. Waduh, jangan dibelokin guys. Teman-teman, ayo maju ah. Kita berhasil teman-teman, kita berhasil maju. Nanti ondel-ondel. Wah. Ternyata ondel-ondel biji besar. Kabur. Wah teman-teman, hati-hati teman-teman. Ondel-ondel yang ngamuk. Hati-hati teman-teman semuanya, kabur. Ayo ngumpet. Aduh. Wah, tolong ampun teman-teman, ondel-ondel, ampun. Ayo teman-teman, kita lari, kabur teman-teman, semuanya kabur, ayo teman-teman, saling serang ondel-ondel, cepat teman-teman, bantu aku serang ondel-ondel. Wah, ya kena kamu ondel-ondel, hahaha. Akhirnya kena juga kamu ondel-ondel, hahaha. Oke teman-teman, sekarang kita lepasin ondel-ondelnya. Kita sama-sama berfoto bareng ondel-ondel. Yeay, kita sudah selesai bermain Squid Game bareng ondel-ondel. Seru banget tadi ya guys. Teman-teman semuanya seru banget kan tadi kita mainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus tonton video-video lain di channel Onti Awi dan Miki. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah semuanya. Enjoy. Assalamualaikum.